kan chana le lo thlir thina in lo beng var pui ngei po kan be se ye October ni som pakhat pathian ni ania enom na hun thewa ni du in man theu kan be se kan channel la subscribe lo in chuan khonga in lo subscribe ve ula asira bel te po khalo metin kan video chuak masa apiang lo en vezel turin kan som ngal cheu China laka chet lak dan tur soi ho turin Mike Pompeo India Ramah alo zin don thule Tunlai kan din mun thlir ho na kan nei le don nia US Secretary of State Mike Pompeo chuan zirtok ni khan India ram ne na tho ho na thazok siama tul thu asoya Tunlai Boruak China wanga har satna tam taka ommek lai hian Khawvel democracy ram lian pani te hi chakzo ka an tho ho apoimo ani ati Karliam ta khan Pompeo hian India Australia Japan le United States telna kwat meeting a thu soin India le China hian United States anma mo ve vea kan hoina lam chu achak jok turan ni mai atibok radio mga interview nei na Pompeo chuan India marlama China PLA 10 sipai tam tak da an tum thu asoi lang bokani Pompeo chuan Tunlai Khawvel ram rang te su khlek soin Khawvel ram te an har to a US President Donald Trump noya ram ruai tu tam tak te chu an intel kho meka Communist Sawrkhar du lo na thlipuya tle me kani atibok US Secretary of State Mike Pompeo le US Defense Secretary Mark Esper te chuan New Delhi anon tlawh thuai dona Anni bakah hian Deputy Secretary of State Stephen Biegun po atel don ni in US State Department thuchhuak chuan tarlang ani India's ambassador to United States Taranjit Singh Sandhu chuan US le India in lai chin na athat chho zel thu soin China thopui ai chuan US thopui hian kongrawa sut jok thu asoya tuntuma US Secretary of State le Defense Secretary lozin tur hian defense lama India le US inzom na ati chak le zuala bei sei thu asoi bok rampani te inzom na hi apoimo ringot lova thomak mo ani zo kani ati Karliam ta kwat samita khan Mike Pompeo chuan Indian External Affairs Minister S. Jaishankar nena China in sipai singruk ayatam Ramri ada to ti hrilin China hmalaknain chu Pompeo hian nat takina demani tuntuma Indo-Pacific ram foreign minister te meeting hi COVID-19 hrilen nuwa mai chana kwat ram palai te in biak na masaberani China hi ahuang tau zual zela Indo-Pacific South China Sea le Eastern Ladakh line of actual control vela China khosak dan hian kwat ram te a om hle tir thei lo chu ni ber hi coronavirus Sri-Lanka ra hlimthla mga inbiak namayan du tok to talova mai chana in muin China laka chet lak dan turan soi howani Pompeo chuan kan thopui foreign minister tenen hun kan manga India, Japan, Australia le US hian pol pakhat kwat kan neya Khawvel democracy ramlian pali economy chak tak nei vek kan ni hengram te hian Chinese Communist Party laka harsat na kan nei veka kan thopui te po hian anram thewa China hian harsat na siam sak boka chu kan ria a doron kan tumani ati heng Boruak kara hian India po in Ramri lama athei to kin sipai le ralthuam ada belve reng boka neutral taka han thlir chuan atu zok henge thiam lo zok ti po hi soya harview mai October ni som enri ni khan Indian Air Force chuan hmalaknain thar an nei vele ta a C-17 Globemaster transport aircraft sadaka tumtirin sipai te mamo ape nia hriatani C-17 Globemaster lian le hol zet mai hian ralthuam tam taka phur theya tarkar tam tak chung a thlo thei mai ba ka eng anga khodur le fort kara po harsat na nei lem lo PTI na tarlan danin IAF chuan ralthuam tui al thei cho le thlasik thom no tam tham tak chu nimin October ni som khan ramria om sipai te han pe ani C-17 Globemaster bakah hian helicopter C-130J Super Hercules te po nimin khan Indian Air Force hian an mangbok C-17 Globemaster hi sang ni le som pathum khan
India hian a hmang tran ve a indo na mual sipai te mamo pek nan chau ni lovin chan chuan le chom dol na tho na tan te tangkai te ka man alo ni fo to ni a tangkai e ma wangin van sang lalpa anti hial mayani Ramri boina wangin India le China hian in biak na an nei fofa October thachung hian military commander level bakah BRICS summit huna Modi le Jinping atepo anin bedon ti te kan soi to a mase United States chuan clear tu te ngai dan ang tho hi ngai dan anei vea US chuan in biak na le in rem na thutlung hian omzia anei ring lova China hian a ril ruat thak ngai lo ti pom hunani to ti in India chu hril chian atumani India hian in biak na manga boina chin feladu fova remna omdon phot chuan in biak na nei chu tha kan tivik ome mase agreement tam tak zia ni to thina abo chetu zok chu China hi ni fo mai in rem na zia thar khera ngai to lova India hian China hne na kan in rem na masa kha zom ula tok hanti mai se hun le sum tam tak kan mang ral lo tur he nia mase China ho ril ru sual tak zep nei rana ram dang dor thin ram hi chu Khawvel ram zong hian an tui thla chuangai ni kan soi to angin US Sawrkhar mi poimo pathum chuan India ram anon tlawh thuai dona India hian kan ram leilung ngeya ralthuam lama tho ho na thazok lo siam pui theise adu om ngotang Russian jet farha te kan lei renga ram dang jet el phatak tak bok si lo kan Indian minister le ralthuam leitu te hian sum cheprel nan Russian ralthuam hi an lei thin ni berina langa US F-16 te Pakistan in an manga India point F-16 aya thazok hi US ne na tang hian lak lu dan hi zong ve se tun anga hun tha hi tam to lo mai the ni US election a zo huna Donald Trump ti lo tling ta lo pal hlo se chuan US le India relation hi achiat vek kher lo po in tun ang hian a tha kher lo mai theya chutianga thila om chuan US thlo na tha anei theina chance abo don ani Chinese jet fighter lo ma chon turin thlama sa atang dai to khan BrahMos missile system athuam jet fighter te hi squadron khat da anni to ani tin Apache helicopter artillery tanks le sipai tam tak baka ammunition le chakhai tam tak India hian thasikata na chop muk ve ta hle mai bok thlir tu ten kan channel hi en lo beng war pui ngei kan be sei lo thlir zel tur po in kan som bok chewa in chunga kan lo me